Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. NSP kenang ni OPSC nang chipu pen di phu along gov employee atum kachesong. Pini Preni Pai Troxier ni di Pujila Karmasari Parishad Asong Pen Pater Piponsi Assam Arlo Pregjam Ahawar along New Pension Scheme NSP upon ke kamke tipaklangsi konta ke thom aparman kachisong pon asonsi di Purong sopi along kedo Ru Semson Singh ingti Amir Biri along Pregjam Department along Chokomar Klembang atum Chingrum si kachisong Ningkan Surihini Rapo Jang Miachiklo ni Pai ECR ni pen government along Voreng ke klem kedo anapan Old Pension Scheme OPS Pavidetsi New Pension Scheme NSP kedeng rong ajok sai jut ko kapi mate retired aporahut kelong nang chi arona tengpen longle Lasi New Pension Scheme Pavidetsi Old Pension Scheme abangsi government kachari mate ratpangri atum deng nang chi pusi di Pujila Karmasari Parishad Kongchun bang Probin Hansepen ning jepo Assam angkang Pregjam adimalong kachesong pon ason thotsi isivet akinang pen di pualong ta East West Karbi Anglong Sakuri ke klembang phu klembang phietum chingrum dun si ing tangkring pen bang so kachesong ajai mek pachun po News report Karbi Anglong News Channel All Assam Kormosari Porikhot Central Committee chaparai tengsi Assam bong kapra district tame pini dharna do laso ateng sini tum tapi ni da dharna kang ni laso ni tum kemang bang ke lapulo 2005 April 1 tarik pen government employee appointment ki pitum an phan make central government state government tum NPSC bunaila NPS mane new pension scheme po non lang bom lo retired lo polo tangte la pension ta amithang phan anta avilo ke sar botor bangke Amasila so kimatha dampen masi hodohom kormosari purkholong hat 2005 pen pu bang bom lo peleng an bangke la se dharna kangni lo lasini tum dak difu jila kormosari purkhot pen bangke je state government tum sitame NPS bang Pavidetsi old pension scheme aprang ateng kadok kawe employee ateng padwedi panse ni tum dharna kangni 2005 April 1 tarik pen appointment ki pitum an ke NPS bunaya ane pini na to na PPA department na pini ni to mangkala dak mangka kapre ka department do education department do medical do forest do PWD do lapen do lang lason department tin pen delegation isinang chetong do NPS pen OPS atik preke kopilo NPS abang ke lapulo nilitum la NPS employee tum han hedi 10% salary long than po angke government tum 14% people labang so paisa joma bom po mo retire hoda bangke ami thanga paisa pinsi la nani ne insurance company tonong pensi investment government tum pension kipi angke pension kilong hon bangke mane cheklo jon 1200 1500 la sonsi pension long chop la pen ul pension abang ke la puila dak family pension do GPF do GIS do kapre government long jit over cycle ni anke long app anke retired sitame saru apor sitame jeklo jon dorok suri thongkap suri plikap lason pension pasrang loksi saru boto choklem sitam ni sitame isi kereng over sai ningi che theklong ke do ta NPS bank ke la bang abeta aru bura boy pension Phuluni Jaipong Langteng ahi thialong BJP voter chetna abhiyan mate voter kawe atuma phan prapchin pen voter ID kaselam edje phan krung chingsai amai kapaman pon Preni Pai Troxier ni Phuluni constituency ke parlo Jaipong Langteng ahi thialong voter chetna abhiyan mate voter ID prapchin pen kaselam edje phan pura krung chingsai amai kapaman pon Bangso amay long aluhiaman pen kachetong dun Haroghat LAC MLA Dorsing Ronghang Phuluni MAC Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura Kiling Board Chairman Sarsing Kathar BJP Mandal President Noren Bey Phuluni Town Committee Chairman Moja Ronghang lapen penang an manpeng kethe kidinga tum chetong dun
Bangso amay along Harakat LAC MLA Dorsing Ronghang may along Rat Apan Jumisen alam Chitan Timum Ponsi BJP Sarkar atum kating tur anat kepa prangdun asonsi pining lethota la anso se kating tur asai kewan PJ Apan Arunado scheme sitami inut ekaw along parukrip ho nang chithapu Sonsi microfinance along prengkedo atumapan sitami BJP Sarkar pen kedamtang COVID-19 ahut prengki tupi ason thotsi non kevangchi achiklo pen ke microfinance along prengkedo atumapan prengsita tupi pon etche phansi chisik pon tang loputa langteng arong arat atumapan MLA Dorsing Ronghang ahin pen ning jetekangsi aning parong pon Sonsi langteng arong arat atum seta ning arong chipidunsi bangso amay do ponbo mahut seta Karbi Flocks traditional dance lapen boro akhay atum seta lunkan seta chipaklang pon pen may ing samchin pen pachun po Phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel Raikom polling station lage langin konsensi lo pente dak bohom thari polling station da Phuluni konsensi lo la pendak te bok terai penan arong do habekro polling station arata dak do lo basi dak pini bang suri siso se bang parokre phobak amuluk dak pini chetong pon lo Pini ame ke hok pe bangke mutar setona labang so ame no nildum party in pensi labang so program ke enpon a polling station tin dan itum labang so program claim nangi people ma da amen ke je thap dun long le uwe ki mi tum ningkan ke pleng rak labang so sumar tum han amen ke thap pen kiti tang tum han ta me amen kang than la pen an parte nani ni pen pini Jepang don pen dak nanggeli pen kon dak pen kedam lai ka to ko we tum phan me non vut jok je ko pen si itum lang cari pe melo ponte mo vut ke jok arni bangke il rum mang bong che bong pasai pasu elam ta abedet po si lahaya kam claim nangi la sidak voters atum lo rong saru basar dak polling station along BJP ni tuma party long je parideng aso secretary president hai tumpen sin tumpini labang samai padu sila bangso long si chethan pon lo je itum government hin pen kerap dengan pajir pon itum lem salong pen me food and civil supply department pen adon tin atum phan sang akajoy pen kipi pini barpi barso hem nangi pi hemsu PMAY hem nangi pi la pente Suar Lomar Tum Self Help Group Revolving Fund Bendang Lok Lun Kipipon Lapen Anpar Urunodoi Ice Scheme Non Bangke Non Tarik Kri si Oktober Pen Bangke Inunut Urunodoi Kelong Abang Pi Bangsi Faruk Klipi Ana Tangkalong Ponpo Sai Kiti Kitumpan Ningkan Sisi Long Suri Trok Kelong La Bang Putin Tumna Adhar Card Link Kurinang Po Kelong Tang Tumta si Aadhaar card link kaguri tum an ke long tang puita mel tum mangke long le that po sinon Aadhaar card link pa kuri nang po penang lok penang ana scheme itum beneficiary oriented scheme do pick si halahai non ke bangji logo charlie also mar unemployed tum han lakni tangka kerap la penan parte technician a student tum han lak pho kerap penang lok lahai ke ana scheme do pen lo charli sumar tuman cycle keron lahai penana scheme do lahai government pen itum kerap kelong school Rongbongwe samilangso ICDS Child Development Project Office athengno Anganwadi Klembang Phiatum Assam Sarkar atum lamcha kachipi atengpen paplengvek nang Tripura ICDS Klembang Phiatum kachesong asai kedengpon Lakha Kretroxi Socheng Thenta constituency ke parlo Rongmongwe lapen samilangso ICDS Child Development Project Officer asai hem athengno Anganwadi Klembang Phiatum Chiklo ejon alongpen bainong suri throkra pharo phovet penki reng un e lasi Assam Sarkar atumpen lamcha kachechak atengpen Chiklo ejon alongpen suri krehini an nang pipon popusi bainong alamchak chechaklo Bonta non puta la sokache chakpon alamchak nang pachun pipon pidet ajok nilitum ICDS Klembang phido an pini ningki pungpen bangso sai dengpon nang koklo bangso alamchak pleng pletike kachesong ing tonte mate chesong ponbom thulang pusi pini pherang kya thengno berta nang pachini do dai huripen amo singki
Karbi Anglong News Channel Office along catching room inang ko ka theke la puhan lo je rongmong gote Karbi Anglong pupudamon rongmong we block along kado ka we sector helper worker do an chingrum baido alang litum tadak nang chitong don lo nilitum ki chingrum e alam the bang ke la pui khan la je ICDS worker helper atum ke claim polote akam dopik aro songpik rong lo ketek kok ke hong happen ching lok amek ke ka ve ano kang thong mame hem ke lo so ke wan lo te la so lo so phantani tum amen chini dam nai akamane ako pregnant lo polo tang te la hai pen an ka do ka ve ni tum Asia Center long rong phone rong tragoi do polote prai 350 population la an munir hansini tum cover la an munit hansini tum akam kuri pinai angke ni litum hanke sarkar tum je la an mane dormoha po bangke nangke pabaji kalilo kaike ta mane afan kavela solam sini litum hanang pubam sekle jonlang nang pilo 6000 suri throkra pharopho ta meni litum anakam ke ong penke la an penke heri thekhe aro pilo nang puji sekle jonlang sarita pasta program ni litum hanang pa kuriji kupilo prosante kara ko penepo la so program lang tani litum han kupilo ni menang dorma pensini litum che khoros nai rong long pregnant tang ha engke osomar tang beneficiary tum han che hang polo tangte nilitum ke ke cho khai do lang biscuit tang chocolate tang kupi ma hadak ekdam pini ke jo pregnant tum han good bharai kuri nai polo tangte sakki batti balloon silin ke ho jai la hai pen chenglok la so dorma halong pensini litum che nam nai aro nang pulipo AC building do polote la so center long ke kupilo kitchen garden dovek nai aru nang pulipo flower garden dovek nai la bangso kitchen garden ni tumbo nai polote ko dak bena tangkal bosor long ni tumhan la hai ki claim phan jong si phan hisap jodi amak bosorat 10000 ke jodi bosorat dia ebla kam koribor karone titia hale amar kam koribole bhal lagile heten itia heblak ekwe na amar dormahar pora heblak kam kori dekhabo lage 6500 টাকা আমি নিজে খরচ করিম নে এইবিলাক কাম করিম সেইটো কাৰণে আমি সরকারক অনুরোধ আমার যেতিয়ালৈকে মাননি নহয় মজুরি নহয় আমার মাননিটো বঢ়াই দিয়ক আৰু যেতিয়ালৈকে আমার কথা আমার দাবিটো সরকারে কানহাৰ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমার দাবিটো আমি চলিয়া থাকিম ধাৰণা আমি কৰিয়ে থাকিম মানে কাৰণ মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কৰ্মী সহায়িকা মিনি বাইদেউসকল আমি আজি এই কিহৰ কাৰণে আমি 1 নম্বৰতে উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি দৰমহা বৰ সীমিতকে পাওঁ দৰমহাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি আজি এই আন্দোলন হাতত ল'বলগীয়া হৈছে তাৰমানে আমি মাননি এটা পাই আছোঁ 6500 কে 6500 পৰা আমি 12000 মাননি বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ মজুৰি দিব নোৱাৰা চৰকাৰীকৰণ কৰিব নোৱাৰালৈকে আমাক মজুৰি অন্ততঃ 12000 কে দিয়ক এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ আৰু লগতে মিনি কেন্দ্ৰসকল পদোন্নতি কৰিব লাগে আমাৰ গ্ৰেজুৱেটি একালীন সাহায্যটো 20 অক্টোবৰ আগত প্ৰদান কৰিব লাগে যদি নকৰে ধৰক আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি বা গ্ৰেজুৱেটি বা মিনি কৰ্মীসকলক তেতিয়াহ'লে আমি একেৰাহে 31 অক্টোবৰলৈকে আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰি যাম অসমৰ লগতে সংগতি ৰাখি নমস্কাৰ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me